Tanggala rukun 2 Ima Oppu Dispin Oppu Victor Boru Bere Bebere. Tanggala rukun 3 Oppu Rita Oppu Ruduni Oppu Hokop Oppu Lasti Oppu Eprianto Boru Bere Bebere. Sajolom maham akarajan emang boru sanom maham akarajan hula hula muna asa tatur perhendulta tatur perjongjongta sada buat tuan kondak tahun dihita pona hasuton Oppu persawara sianom mahita sudi boru tanaking ngahugari siana tanggala rukun sada ai dia sepediangan itu terus ano kamu pediangan olo sisagalang ai dia oh idana dobe ha tole nakini tanggala rukun 2 kai botonami Oppu Despin Oppu Victor boru bere bere terus ano kamu sudi Hasil Batubara. Tanggala rukun 3 Oppu Rita Oppu Rudi Oppu Hokop Oppu Lasti Oppu Aprianto boru bere bere sanok kamu kamara amang baru ido asa tari do Marsigorakam hamu akan nomor pari Marsigora kamu namu asa gora kamu dia nakina ho gora ida na jowi na gora nakingani anor masuk doda panapol boru bere bere panabak boru bere pangalapa boru bere rap masuk do hitan non hasuhutan do perda sama satu sakita ate dangi ngapa ha dah ngahuruk kondakin membuat tuan di kondak tahu kita tanggala rukun sada padiangan dosa kala tanggala rukun 2 Oppu Despin Oppu Victor boruna do berena tanggala rukun 3 imakana boruna na boruni na totion Oppu Rinta Oppu Rudi Oppu Hokop Oppu Lasti Oppu Prianto boruna do berena kita sari beda beon ngapa satu kita ih udah baru disuruh udah beon maksud tuh masih goram mahamu malah tema kader hitam mas panonean jana sari botol bedo turputa di hasosorota terlalu kita pinoper itu pinoper tulang hari mana garam dan kami pinoper watona jadi di hita pinoper ni inong di mana boru ni enangon Sinaga Raja Guguk Simamora Purba Raja Guguk asesok kita ima dihita pinoper ni netuton mola tema pasat time atau mamang buangan di sok kamang baru masih kok enggak masih tuh masih juga kamu iban nanti kunaki ay barang tahu gua hari naki tanggalang rusuk sada perdiangan dosi sagala halo tanggalan rukun 2 Oppu Despin Oppu Victor boru bere bere tanggalan rukun 3 Oppu Rita Oppu Rudi Oppu Hokop Oppu Lasti Oppu Aprianto boru do berena kan ngasih kok iso sudi kan tahu gorai dan ada beda tinggal kan om mahita hasuhutan do studio Seta bidi hita pinoper ni toton una sembra husi pita tertebuk bagolongan lungari go are hula hula bidi hita tudo sara tudo tolu ido mola te betar 5 ada apa akarajan emang baru rukun sada rukun 2 rukun 3 ngapa baka ai sob hamu sudi ngapa siap amang nama lo nami
Dison jongjok kami. Dia kahami namar hamaranggi. Pinopernepung nami si Raja Tabetua. Suang songoni manang boru nami bere nami bebere nami. Ima di nama kalason manang mabuat tuan ni kondang ni. Parmoding ni na tuan nama. Perjolo lulu majamang tamat tadi batasi top panasan aduk. Ngadi alu damang tamat tadi batasi top na pertibion. Alu majatu raja panggonggomi. Maula itu memang permusik nami. Ngadi alu kortu raja panggonggomi. Ay dia pengalahkan nami. Doh perdalan nami anon alu majoto amat raja do inata raja soribara nalia nalulu. Gabe masalah horas amang permusik nami. Marmula dari nagabe marmula da horas. Di baga satikyon hupang idu kami majolo. Di gondang mula-mula nami. Bajo gondang mula-mula. Ada mama promosi nama ngadi lohoy Panginoon nami. Dalam nami marsop matok tomat tadi bata. Suang songoni nang tomat raja lalia nalulu. Badi hami manggon nang soba. Gabe masalah horas samang permusik nami ngadi baik kobe di hami gondang ula-mula gondang soba. Dalam nami matong mangaliat. Asal lihat gabe lihat perhoras hati hami saluna. Nah tinggal hodi damangon. Badi hami mang gondang lihat.
Saya kita merebuat gondang mula-mula gondang sobat hok gondang liat. Ina mate. Nah, jadi songonon. Ai boha adong sidohonon ya kerajaan yang mangburuta. Ala rap doh kita membuat tuan gondang ta. Tapa sahab maju partikian kerajaan yang mangburuta. Jadi songonon kerajaan yang mangburu. Di nang sikop kita membuat tuan gondang ta. Ai boha adong sidohonon muna Tuhan ya kerajaan di hula-hula muna. Upasa tam partikian Tuhan kerajaan yang mangburu. Bola teh kita pernah tuh namang asa bau kita masih horasan dosur hatta madok hata hula hulata orang itu tengah tahu dosur hatta sih kepada bahasa ada beberapa madok hata saya sudah bau itu dulu serpengaruh ngah Olo 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 jadi sonon ala hubek kami tirti acara di sopete kamang beruda molo tanggal rukung opat ima buru ni panapol buru ni panabba buru ni pangalapa bere ibe bere nyan marsada acara dohamu alai molo tumpe di doko kamu songoni ba masih sukuna mahmuduk peribamu ai digado jenion atong nakingan nion wala buru suhu do peo sudi do suhuton olo baru panabol tanggal suhu do hamu ido bah dus maroham kerajaan emang baru ikulala songoni mah kulalai jolo sikok mah jolo si anak kaburu suhu ton hamu pe dua disuhu kan buru di pe dua disuhu ido lo majo anu pe no pasata mong kaburu anong dapat kita jadi ku pasata itu mau raja emang baru nak kene mga gulwa do asi sana hanggiku asa dosur hatta ngah morate mah dihabong raja dulu nami di sana pekerja kamu do kami pergi dengan muna terhubungan pedo perni terkata di sok kami jong maka do pihak muna las marhani beda muna las maratan potong di muna tidur dari di kita dapat dulu dapat mahon nerapak majalo dalam pasu do kita satu atau do siat raja dulu latas yes kita nak sudi alai menasong dia pe dulu tak bekas sadari on dia kaharon uli do kana rade ngamma ima jolo hatapat jolo sini wasar nang to amon mala te raja namang baru na palwa me karaja nami raja ne hulula ala nunga tarida kana dulu ada kan lah hat persedat tajan yang dia metujulan not lap tarida manaso dia bekas sabana men nong to karaja nami lasmar habona pasaton nami nang to amona mala te bang baru nami soalnya masih orang namin ko pagi doh mau godang ngomong bola te mama alas ido saraden ha amang parwolosi maramula gabe maramula horas asa tubuh dari luar daun kanjeng kita dua luar neon kami no perni raja gabe manggabe mama bang godang mulai sikat dos sono kada ada enang mulut tabat timbul bol tabano opat 5 tahun asa sekali sudah jadi asipel alani nang borot pengami amang pargulosi nang malam para jadi dulu nami baik majulo amang day 5 soba ma jahowa di baratai so bahawi raja dulu nami
raja nami raja ni hula-hula tu songot dia pada roro nami pada potop kamu las marwan na tak ko kamu mah pergal dengan monon lang tu bisuk na lang tu malona tu gabi ada kana hula nami asa woi no perga sini sapa-sapa nami mau tu ka tikir ro horas mamu na raja hula-hula nami horas mahami na pergal dengan monon berarti Maulate maraja ni emang baru hami pe masalah rohani raja ni hula-hula muna di bakai satikyon. Umere kami do haroro muna namo mendapat kami di bagai salah seni roha. Marhidaya karaja ni emang baru marbunga-bunga do nang tangan nami di bagai kamu. Atong hami pe atong tutong do martabiyang to mata di bata. Asa gabi na ni hula muna sinur na pinahamuna. Horas mamu karaja ni emang baru nami horas mahami salu na raja ni hula-hula muna. Suang sokoni manang kabere nami. Molo tung na di bagai sapar sikola pe atong akamang baru sang dia bedi lewat Tuhan dia sudah habis taran. Molo na nang magaluli kareja sang dia padapok na liluluan na. Molo na nang magaluli rokap pe atong di patudu Tuhan marokat na sida. Di hamuna karaja ni emang baru ang dia batu gajak na murmuna. Asarok totong hitalah war pasuku-suku na tujulun neron. Arong do hatani nama Tuhan nama doa karaja ni emang baru udut do nasi tapu sabe undu sugas ponang. Nungerobe hamu mang o sang Tuhan. Roma kami raja ni hula-hula lah mana pedabe. Akamang baru mangarade mahamu. Roma setelah mang las doro hari alai mamerang tiki hita kamang saya hama si horasa mahita tiran narion asa bo hita bagak lunga lunga sahak dei dos marhata jika dos merata raja ni emang baru. oh tu lah Atong tu pasti kau mapaulat tau nate. Amang namalo nami dinang sikop kami yak raja ni hula-hula nami raja ni buru nami do kami yak hula-hula na mabuat to ni gondang ni ima permoding ni damang asa sahat nauli sahat na degang tibore na dalo si tio-tio manatak mai tung tong na panahari bajo di hami si tio-tio las pedomu mado kasahat. Masa tamu majolo upe suhut do si pitudai terjalo hita upe suhut do si pitudai jalo hita suhut ay ngado upe suhut na si pitudai tanggal rukun sada tanggal rukun dua tanggal rukun tolu tanggal rukun sada tanggal rukun dua tanggal ini ada dua do tanggal rukun dua kayak oh no tanggal rukun tolu tanggal rukun tolu lu ngapain jadi songoni makarajaan yang mangbaru morotuk songono pepartaparan ng boy hupasatawi tuhamu na raja ni baru nami tanggala rukung dua akai botona ma tanggala rutuk toru pinoperina boruna sama si ido ay terjalo boto enggak oh enggak pas be tanggala surut sada baru suhut tanggala rukung dua akai botora tanggala rukung tolu pino periakana beruna wah jadi songoni makaratan emang baru rajani baru nami bere nami do ibe bere nami molo tu songono penawo terlek kami perjabaran di marponding nek kasih matu amunan las paro hamunan ma mau lihat mah kita ngana kita bagi do bisik tio ngabe oh lo iban udah kok ngabedik guru jadi masuk mah panapol pinoperi lupa taruan panabak parsilupe pangalapa parbulururi ihu bado boruna oh dohot pai dua disuhut opu albinus tabah dohot boruna
masuk madoho panabol, masuk pangalapa, masuk doho panabak, ihu doho beruna. Parsilupe, parbuluduri, panaba parsilupe, pangalapa pinopar niyo puta lumba tonga-tonga, panabol pinopar niyo puta lumba taruan, ihu doho beruna, dohot P2 disuhut. Ay dia parbuluduri, parbuluduri. Pangalapa, pinopar niyo puta lumba tonga-tonga. Oppu parel tabahu tatijang. Oppu parel lah. Kita kijang. Masuk madoho boru ni panabok, boru ni pangalapa, songonima tanggal suhut doho boruna. Saling masuk kita, tapi reng waktu. Suhut P2, dohot boruna, panabol doho boruna, panabak, pangalapa doho boruna, boru bere. Apa? Urang gabi soahon, waktu. Ay sok kita suri, nggak be? Nah, tadi kepasatan itu muna. Tabuat biju berisata. Ay dia pangalaman itu jolo kamu. Asa tari dah. Di jualan perbeluduri. Oh di isi bangun leh. Tanggal suhut, pangalapa, panabak, ngaisok bisbidi. Oh panabak, pangalapa, panabol. Oke. Borut tadi puri mana sih demangi huton. Jadi ada orang so ta pita godang ta ke jumulu zo hasa hatata upabuhan utok kami. Jadi di son inang udah. Na perjulu mulate mari tuhat ta mulate manang di ulot ta di bagas sadarion. Di son inang udah oppu anna dot akka anggini ba do ak bapa udah ni ba. Di sorro do hami songon pedue di suhut. Panabak dohot pangalapa dohot borutta boruni natului. Boru ni penebak, boru ni pedue ni suhut, boru ni pangalapa. Di bagas tikyon roro hami na turut berduka cita ima di pertuaun ni persormatuaun ni oppuhan non. Balu tusongono piharoro nami akka anggi doho to inang uda doho akka bapa uda balas marwani badam muna lasma rohani to dimuna. Adong do suhu kami songon hami sian pedue ni suhut
si pasahaton nami silas ni rohanabi panguripon nami annongan ditongani begas do alai sahalinai hudok kotuamu gomos da inagudeda taulahon ulaunon ikon unang songon sanibe tai makataban makanaringgan molohami pedua ni suhut ditongani begas do pasahaton nami silas ni rohanami panguripon nami dipertuat ni amang Mau ate mamang. jadi soni manak tu hamuna penabak pasatabi jo pakatayon tua adon stapita godang ta Pada mulai atin matutu luluan na marhabuk ni roha jadi songoni do tutu akang do di anak ni ba do aka parmai suri ba tung songono pehami parronami marbuha baheno mahamuna manang nasongod dia penongan silas ni roha nami anda turut do hamber duka cita di pormoding ni amangon manang nasongod dia penonakang las maroham sai diramoti Tuhan mak hita sasude di pudian ni amangon anong nangakaya na kota na mula betok ke perjalanan na tong mak diramoti Tuhan na sida mga luling-ulung siga no pare songoni maju atas ya kami panabakang Patu pangalapa. Pangalapa. Masuk tu sokono dulu Marang na sa kababa do hatap asa tari do tarapot tay. Halo. Kada ono nga water nakki gani. Sa kababa do kon asa tari do tarapot tay. Do. Biasa, Matutu opung naroro hami sian bludur opung na berduka do hami opung di sana opung na sauti sejadi apa sih nami opung lima rohani opung dah do akka uparan opung sude mau liate Aido ngatari dia bekan. Jadi au masih puran, au perpungi lagi, au mendohata. Jadi sokoni dia di hoinong. Sian panampulmon. Ala takas pinoto torop sepiga do hita pino perdi tabatuan adong di dairion. Jadi molo tu sono pepar jongjong ta. Di parmod nina tua ton. Martamia kita tok tamat tadi bata sale di hita toropon. Tujuan naron. Jadi di bakas tikio di haroro nami. Sian hami hahangin. Naro tutu berduka cita. Molo tu kolak kata pedamu terpatol hasabi apala di bagas tikion. Sono manukoli pikiranmu ang giap di sahabat mata di bata itu ho. Horas mahami, horas mahita salu dari namar hamarangi. Songoni majolo siang hau hata sian panganapol. Tapas sahab matu buruta boru ni pai dua disuhut. Boru pai dua disuhut. iya dosurat tadi hita nor pariban boru ni tanggal suhut jadi bere na parjolo boleh ate tarok tomat tapar dengan bahasa di rorok daging to di tadi bagasa kai pasok kita salhu na ulaon saur matua di ula nami kurasa ngiris nakin asagu sabalanga marhusi akka pariwakon sebenarnya manob bahiyad do hita inna alay bolong ngasong no posisi ngaka sa bulo biak kalekku yadak sumabbe inna rohana mihien enagura pakyan na kaning suhut saha tu tanggal suhut mangihu lo akka borunay na roha hape asong no pangatur ya kaula nami las marwani badan las marwani tor di disi jadi dia kalekku disororo hami sian akka pamuromu sejalo tanggal suhut tung toro susadia hami jakai botom akka lem nyasa toro pami akka lem alai buha benon akka ulan nadeng karua arong akka halangan akka pariban nami dison naparjulo dohut kami berduka cita sadana toras do hita dina tua tahun di selani makirim do hami dia kaleku lumumi mapoparan ni si matuakon tatamna tazomna rimnitahi guguna sada songod deu naik unang dua songod deu tuak halai naik mania benomu akale akainang bauku doa ke paribakku
lumobi ma peparan ni na tuwa tahun patokan na seda di bagasan hatan ituani di bagasan dami ma doh di bagasan holong ni roha asa sude dia ka hatan na lihat ka tapaso boy majakon dia ka partod muna dari damay tuwa ka ari na mangihudi mulunak ko kamotong tudulok dabo ma apa bagana lomak mulu turuk kamu tuturuan dabo ma diaka mual na tiyo tusong lope nabuhay tarpatu bahami hakay anak komo songon gate ni keras bunga diulaon patangyangan saur matua ni na 22 tahun huto hami dang si panarita hamu di daging apalagi ma partod yomu alay pos norohanami dihatani nama dua do nama dok asa niris tibaho binaim ma itu salian hora sulahula nami anong nama jalo tangyako kami manotong akay anak komo nama ngalian ope tusong nipe hata naboy pinasahat hatay hata taban pinasahat waka abaku iya nakaning tulu parmasuk opat tanggal asut lapa panabak sahat tu panabuli dia kabari baku Boro di panabak. sahat tu manurung Boro iya. panabak. Satu bari baku boro ni manurung Boro di panabol. Nga baru di dong seperan nami adong neking baru manurung ake. Edo. Oh. Jadi ada orang so kami maperjolo pas satu namang di Sono. sekolah kami manang na rapat do Jolo dokok kamu maka hatayak kerajaan abang buru sali pasahat penok kamu sudi. iya bolo hata namin nakainin nga pinasahat tuwa karajay hula-hula namin sa luna sadahata mami Alay buru ni dong seperan nami buru manurung. sadahata min namin Oh, baula tiga be jala horas abang baru. Pagi dulu kamu magodang muna. iya amang namalo nami dinauti susadia naboy pangurupan nami di pertuan nila tuwa nami neng borohat kami lao pas satu non turajay bayan godang na hobat susi
Jadi tusong nipe dia kalekui ng boku keluarga besar. Nabuhay ho pasat kami, songod di panupasyon nami, hatan nama tua nama dok titin natin opa, kulang-kulang ko pangraho na, oti so sa dia.